Mano manchemo rero mutimo koni gore ngomo kege somo beri bwechi gosoli buna butambe okora tunanje captain 001 ndamo Steven na igasi studio boni gabone to batense mentanga ni Mr. Geoffrey Kariuki yoro mogosori ogof ochiete nkumakororo rwa Gusii yote bya mange igore ya gof konda senseme ya kabere rero tuli yamangana Enkoyo ya Gusii aiga chitimu chikoru anira gusuka igoro season ya etando twari timu ya Kikao FC FC ne timu ere esobuga tagati bwa Gusii town aiga tubata gati ya bwatani babo aiga studio orata bya mange igore ya Kikao FC yubona season ya eta ya renge ime ya county league kurende boniga nigere ya Nyanza regional league mbate bingi keliba kolete mbaka bakanyara gusuka bukone tora ndale abote bili etali yao na Kikao FC yao kaimo kolera training na nkono sema kiole nkero kikeliyo bwate ime ya management mbya mono sana sari bageri tuganda ile bageri bakoni mbya more mwensi jasa mareta ngoro ono iriku ugo keep fit rende no road moto kanyora CBT bizo kwenda hawa abana mbaro abate talent ende talent yeye bako chaba so I say this otherwise ibn tv moto katika to chama buna basani to baro serie team yao to ba make babe busy wacheso mupira nende baro talent chabo hawa wachire bunyasa hapa ile na Kikao ye season area eta ndo achesa county league. We were among the top teams. One of the kona chake ndake egitikenu gya inka nkereki egitikito gya anka gera rigetembe primary no tochesere goso ireto ye league nina baka no tokora mazoezi rigetembe abatani ba Gusii county league mbebo lina Kikao FC kutoka ime regional league na Antonio chego chese mini league iri arenge gokorekana ese ekarizoni yete se team chiri top 2 korese chi group au inkiki abete no ndo arengo we managed to finish ese number isato ase mini league ya county league Gusii county league out of our part performance and disciplinary team because ndo wate bintebi hawa bako bise ko rigire yamanya ko chance FKF Gusii county bono bakanyora Kikao deserving bunatore organized nendo wate abamura wanje tomo piro bono bakatote bi toso league we proceed the regional league bunachi bunachi against team bono bono sero nafasi ya togete team yeyu wakati bono Kikao na moraso tokosori mbombe kuna yende kiasana se chitim korurongo rwa Gusii kwera gusuka mutiko kwa sana sema ya Gusii county chitim chirichias ko county league na kwenda sirije ona chikire isato iyo eregetembe tukatwara small Simba namwe tukatwara team ya Kikao FC echobana chiko represent orogongo rwa Gusii county asensemeri ya Nyanza regional league andake nimaite ime ya county league challenges neti nyingi sana chiko bali na ese league jones echichia inse grassroots leagues na sub county league county league na nonye regional ndaka ko mbwata ni we team ya Kikao FC challenges kichia kwa already chire ese grassroots leagues yechi mo challenge obwate finances because obwate team around 34 chiri charengo chesa county league go chesa within Gusii county to again ochibonchari ochi borabu moino ochibogerango mate bono ya team echi bune yeto kwanza yeto mostly toko receive sukuru mebuka yeto to support ya bamrapa wanyore allowance nkego wanyora team ne thwato akana na referee ko nyakana 1000 bono number 1 challenges edito bwate team echi finances and then number 2 ndobo ebiti beto vire in a very pathetic state bono neno rocha abana boneka bagokin neno mete kero bategetie kebe umuranyo re injury egocha ya hampa continuity ya talent bono ebiti na bira bito bwate emechando sana tore koborega ke county to na barai baito tukatoro sie ebiti beto bechi skuru abamura baito bacheso mupira naende thotemnya ko bakonya because nyo bata abana babate talent lakini babo atia seba ko chesa because na chesa maro banaka ni tia kasabuniga maro banaka ni donege koroto norot maro banaka ni ne kera umirega anyore no nyene riogega engurere bono ibintu bune byase county league iyo etinto bwate gaki wontare ko sabanga na king onyo tore ko nyoro mudhamini che support ya bana hapa kure county league tora bakonya sana netora konya abana bangi nene team cheto mpaka ya Shabana mpaka team ya Gusii FC togene mpaka national team because ndo bwate talent Gusii ne bwate talent ndo bwate a few challenges here and there korenga ni ndo changa na ki to sego chamo 2020 na botora
abutora change abangana buna fenda kona chakelit ko ndoro se wiki ya ita sesemo ya summit ndoro buna nyanza ryo league ya ba launch sesemo ya summit ya wiki ya ita na lit kuria mambi timu ya Kikao FC ne wote kimanukia yigitanga ni ime regional league ase tukosoro ne timu ya Ichuni FC na tose meliki ase Ichuni FC na ubanya rako bwa kwambe kiligi ya matoke kapso it's a good team na inu ne timu ngene ya soirali tose meliki ko sori ya mambi ntore bage ni mono mete ego sori ego cheso ase getikeri ego bono Ichuni FC nonyamo abwete gekombe kiligi ya matoke be prepared for a tough match nentu Kikao ntori ko sori ntomanya tembo mbeye ego bono when you come you are very welcomed inchur momanya tengana ki arochi pointi sato poikaro motoe nende bunatoa sore league ye bunatokote base Kikao tokote tumekuja kuzoza bona geto akoto manya kubate tumekuja kuzoza nende tokoto bate wengana ki wabe wanyakote bakikao wabe bona nchumambi mwenye gosori yako chamambi ne mbombo ya kukata na shoka awata ni timu ya Ichuni FC babo mwalimu Eric Kamanja babo John valivons bara wata ni timu yeyu mambi batera una nketeri kuchiko baraisi ndo manya na kierabe isenge kurogese ketaseni kya Ndizi TV ndo bete ko bwaje kwani totia nayo totema merano a National Super League gose NSL again rete immense ya Kenya na ste wiki yetu aba imea midweek ndo bara chiko soli au eko soli entanga ni ndo rete kulia Jumatano timu ya Gusii FC yale ko soli ne timu ya Murang'a Seal konde kere chiteka emerengo kianda chera nigo yaenda makali jogo tabekana na gwikira boniga Gusii FC no yachire makali mono ime NSL singe javire 4 consecutive draws ime NSL eyu etalingi yamone singe jokere gosoli koro kibuna Gusii reach point ibire ese ime nebyo eko ndito atwara ne timu ya Shabana FC yarenge away ne timu ya Kibra Black Stars ese yarenge gosoli yagote chigoli chinyinge sana abwase Kibra Black Stars yabuga Shabana chigoli sato as chigoli ibire na nyirabune wiki ya eta Shabana yasiriye gole masiri na Liesagero ne timu ya Moroni Youth amatokeo aya ase chitimu cha Gusii Shabana FC na Gusii FC nkira nyale ko nyaranga amatokeo aya tari mabe mono ne tari maya mono because bono manyete ligue ndi atware misukosuko buna achagete kurende amshuti cha Gusii mbia bakorama ama bakore mipira yao ngobone coach sarasira bachezaji let's get our act together tomanyanga ki yakatobe serious no mpira oyo tomanye what is our goal tomanyanga ki ngocha satore toke ndeko chi Premier League ko sata ndeko remain Super League ngobone ene sore rimo kile team hiyo team ya Shabana FC ne team ya Gusii FC ebente ko yobore chifans sikaiga mpaka ne titwa team ya Gusii kakegende egende go chi Premier League onyana abachezaji mbaro ndo bata bachezaji ne Kikao FC ndo bata bachezaji ndo hiro mchezaji wa mochi Shabana FC ngobona bachezaji aba mbaro ne babate talent bono tigato saranse ne cho visitie Shabana na Gusii FC tori gerenga na ki why they didn't start beating us Kagera yo manchimo rero tukoria mambi rero ntubati gosori cha NSL lakini konde tukoria mambi twari kuiranira gwachi gosori cha NSL entonda 12 asebiti au sichara bichiko gosorigu timu ya Gusii FC nigera chikoba away ne timu ya MCF litukoria mambi tore bune gosori yera nyare koba ne gosori ende nige timu ya Shabana FC sekitie kya Awendo Green Stadium era chikonya geni timu ngane na APS Bomet timu ya gukora bese nyo wikira boni gane era top 3 top 2 ime ya NSL chiko soli chaye loro cheli bagali ya timu cheto kovuga nchiro nchiro mambi because ai wiki ya eta ntonyo retie point nonyene ntonyo retie point emo nende Shabana ekavu gobona to bate wiki to redeem ourselves wono mambi Shabana FC nimbaga netia maya gende ketie kyo chesa moto pointi sato amona Gusii FC do your best moto pointi sato we are behind you tiganya sayaba konya gaki mobwe torengana kitoko ra gochimoto ngada tukwatia gosori senjo onya Shabana kibwatire baga igatete korwana gosaime ya KPL wikobe gati timu chiricingi ya ime ya NSL ikaragonya re timu ngiya kuna APS Bomet ikoro kibuna no bwato bomanyi ero kibuna yaro itali ligi ya ne ligi ya igoro iwere KPL tobe tukwati chigosori chinyora una mobere sembe no mobere bwe chigosori una botambe kwa tunaije captain 001 nombe ni tobwate ngenda buna Osoro Sagini ore Liason Ed SNC Meri ya
Kikao FC etime kogosori me regional league na bogo turi kere SMS yao kurwa sense mogo tobwata koru ese na mbiri urabwa se screen YouTube Ndizi TV News, Facebook Ndizi TV News, Twitter Ndizi TV News osange na itebirengere libya yugo rye kigosori eche nyoro na ndonye kobwate timu se koromo gosori we gosori ende yonse na bogo turi kere SMS tugotarire segetie ku keino moto mugano ino oto mugano we gosori yori ndabange banyari konyumanya na banyomugano inde tosire kigosori chaito asoro gongoro wa Gusii tutora ndasomo timo komokego to koirana tulia mangana a English Premier League na mangana African Cup of Nations ya era sensemo ya Cameroon. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.